أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قبتي أخون أول من سلفون سيرة بسلسلة مهار واقدكم مجندني مد زمانوge نوتا هجران حسيتكاge أهرتوge دوسورغا وفهم وداعين أولوفي مشهور علم ريكا بهجتون عاده مشهور لقبون كما بانا مع شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بهجتون هذا أول كورين دنبين رسول الله صلى الله عليه وسلم أقول منا خبر قربوا في بني من أمتك كم ستيك أهركم أبامي هنگه نوتا من أمتك أهل ورنگه دين آقد دينه نوتا هندان قد دينه نوت رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة نصر دبوان مجددكو الله سبحانه وتعالى فعل كربوان كم ستيك أهركم بإفارو أقول من أي كم بكلكن نينجي هنگه أدان نوت بإفارو دنيا کے تفاتو دے حسابگا نوت تفاتو دے قومگا ابوگتگا دبے کلا کو استبو مکی ای دورو کمنو بے بیکلون ودالوا گتو ہجرہ کے فرتما ستیک اہروگے مجدد کی عمر بن عبد العزیز اگون منوانی تنگولے کوری کولگا عمر بن عبد العزیز کے خلافتا بہ گتو واہ کا دکا رحمہ اللہ ادی ہم اہم میں دیوانا قرنوغا نوتا ايغ فهمنا قرنوغا امام الشافعي رحمه الله كما ودالوا علم برين غينا مجددا ادي مي قرنوغا نوتا اقول ميهارو اي قرنك گواها كدكو ميگندا هجران هوانا قرن نوتا حسيتيكاگه اهرتوگه تريگا مجددا كي اي اقول من ميهارو ابي فلكا بهيگتو نوتا ابي كلكا بهيگتو واها كدكو ميگندا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما ادو السورغا تببي جينا علم مرين ودالو كم مكس اون كورين دنوا فوان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله اي دمشقوge كاري غوا رشن الحران كيا رشن وفهم وداگين فهم دمشقوge تري بده وداگين آيلا يكوغا ديريولوفي بيكلك مزمانوغا حران ميونني تركيge تري كم سرقة ودفع أهم بما ميدوس ورقة أقول منا إيران إغوتا نفندان إحنا ماس بونه إغوتو ميهاروس إراشكي هما ميستكون وزن بريبه أدي ديرول مندارش إمام ابن تيمية رحمه الله كه آيلا بيغوتو أقول مباك دكيرو دنوا فوان أي علم مري آيلا كغوتوغا فقيرو أمتي دتي بيغوتوغا إيه كديك فانوغا آيلا بيبداگين نبي كموغا بيس علم بري بيكلون تي إغوتون بابا فلكي بس مشهور علم بري أدي هم همه كافا فلو أي أدي يوره مشهور كمبرو علم بري كيغون دنوا فوان فرتما ابن تيمية لقب بيبداگين فاوني نوتا إغوتا نندي فاوني كافا فلش أي مجد الدين عبد السلام إيجي فهم بابا فلوس علم بري كهنمس علم بري بدالوني كافا فلوك علم بري كما أدي كافا دريكلون ابن تيمية أحمد بن عبد الحليم جي علم بري كما تكا مدوغوا بابا فلوك نن إها مشهور نوي كموغا بيس أي بسما بدو علم بري بنا بيغوتون غاغنكا سبيحكا علم بري آيلا گتريگا هيمني وداگنوا اهم بما آيلا كي علم بري آيلا هن مسكورين أون دنّي بيقولن أي فقير كان تحمل كوران جهفاوا آيلا يقولوا أون كوريغا علم مغني وداعين نمغ هنور وريكما أدي هندام بهتوم مغ غدكما أدي يكترين بين علم برينغ تفاتو بسفور تكا بيقولون واك دكالا فوان داري ورون غوتوغا أون دنّي بين كوميغا سميدو زمانو كميدو سواركي إسلامي علم ورغدي فلا وكندي دوسوار سوبكي فتاوغا ليومغا فرصتو علم مرنا لبيجن ديوما دتور فتوركم
ಉಳುಮುಗೆ ವಸೀಲತ್ತಂ ಎದುವಸ್ವರ ಗುಳೆ ಗೊತ ಫಸೇಹವೆ ಇಸ್ಲಾಮಿ ಖಿಲಾಫತು ನೋತ ಇಸ್ಲಾಮಿ ವೆರಿಕಂ ಗಿನ ಹಿಸಾಬ್ತಕ ಫೆತುರಿಫಾ ಒತುಮಾ ಗುಳಿಗೆಂ ಇಲ್ಮು ಜಮಾ ಕುರುಮುಗೆ ಫಸೇಹತಕ್ಕೆ ಕುರಿಯ ಅಳ ಬಲಾರುಗ ಎಮ್ಮೆ ಕುರಿಯ ಅಳ ಬಲಾರುಗ ಲಿಬಿಗೆಂದಿಯ ನತೀಜ ಗೊತ್ತುಂ ಎದುವಸ್ವರಕ್ಕೆ ಗಿನಾದಗೆ ಫೈತ್ತಕ್ಕೆ ವಜೂದುವೆಗೆಂ ಆದುವಸ್ವರೆ ಎಗೊತ್ತುಂ ಫಲ್ಲಿಯು ಬಿ ಮಶೂರ್ ಬೈನ್ ಇಲ್ಮು ಮೆರಿನಕಿ ಶೇಖುಲ್ ಇಸ್ಲಾಂ ಇಬ್ನ್ ತೈಮಿಯಾ ರಹಿಮಹುಲ್ಲಾಹ್ಗೆ ಎಮ್ಮೆ ಗಾಯ್ ದರಿವರುಂ ಗೊತ್ತುಗ ವೆವಡಾಗೆನ್ನೆಬಿ ಅಗೊಂಡು ದನ್ನವ ಅಫ್ಫಾನ್ ಎಗೆ ತೆರೆಗ ಇಬ್ನ್ ಅಬ್ದುಲ್ ಹಾದಿ ಮಶೂರ್ ಹದೀಸ್ ಇಲ್ಮು ಮೆರಿ ಅದಿ ಅಹ್ಕಾಮುಗೆ ತೆರೆಗ ಹಿಮನೆ ಹದೀಸ್ ಜಮಾ ಕುರವಾಫ ಅಲ್ ಮುಹರ್ರರ್ ಲಿವಾಫವ ಇಲ್ಮು ಮೆರಿಯ ಹಮೆ ಗೊತ್ತ ಇಬ್ನ್ ಕಯ್ಯಿಮ್ ಅಲ್ ಜೌಜಿ ಇಬ್ನ್ ಕಯ್ಯಿಮ್ ಅಲ್ ಜೌಜಿ ಯಾಮಿ ಶೇಖುಲ್ ಇಸ್ಲಾಂ ಇಬ್ನ್ ತೈಮಿಯಾಗೆ ಎಮ್ಮೆ ಅದಿಸ್ ದರಿವರು ಅವನು ದನ್ನವಾಲಿಂ ಕುರಿರೇಗ ಜಲುಗವೆಸ್ ಎಕೀಗ ಬೆವಡಾಗನ್ನವನ್ ಜೆಹವಡಾಗನ್ನೆವಿಯೆ ಉಸ್ತಾದ ಯಾಕುಗ ಹಮೆ ಗೊತ್ತಂ ಇಮಾಮು ذهبي ಯಕಿ ಗಿನ ಫುತ್ತಗೆ ಗಿನ ಫುತ್ತಗೆ ಇಸ್ಲಾಮಿ ಲೈಬ್ರರಿಯ ದೆವ್ವ ವಾಫಾವ ಇಲು ಮೆರಿ ಮಾನೆ ಗಿನ ಫುತ್ತಗೆ ಲಿವ್ ವಾಫಾವ ಬೇಕಲೆ ಹಮೆ ಗೊತ್ತಂ ಇಬ್ನ್ ಕಯ್ಯಿಮ್ ರಹಿಮಹುಲ್ಲಾಹ್ ಕಿ ಗಿನ ಫುತ್ತಗೆ ಲಿವ್ ವಾಫಾವ ಬೇಕಲೆ ಅದಿ ಆದಿಯ ಖಿಲಾಫ್ ಗಿನ ಫನ್ನು ತೌಗ ಲಿವ್ ವಾಫಾವ ಬೇಕಲೆ ಲಿವ್ ಮುಂತರಿಕಂ ಏರುಗ ಹುರಿ ಮಿಂಬರಕಿ ಅಲ್ಗೊಂಡು ದೆನ್ನೆವಿಂ ಇಮಾಮ್ ಇಬ್ನ್ ತೈಮಿಯಾ ರಹಿಮಹುಲ್ಲಾಹ್ ಬೆಹೆ ಗೊತ್ತುಂ ekade gufanaki liuvum awas bekaleke vidaluma liuvum awas bekaleke hembima aqidatul wasitiyya kiya foi miedu eta bekalunge sharaha efota kuraifa wa foten ei university ko kiyawade efota karon dennevi e foi liuvuma fawani mihege suwalaka jawab devu mattaka asuru namadafu ishinde wadagin evugut koluge terege eha awas kama ekuga hembima ಫೆಲ್ಲಿವುಮಕಿ ಎಬೇಕನುಗೆ ಹಯಾಪುಳುಗ ಒದಗು ಕಮೆನ್ನು ಮೇದು ಅಳ್ಗೊಂಡ್ಮೆಂಗೆ ಮಿಹಿಗೆ ಮಸಕ್ಕತು ಎವರಿಗೆ ಫೊತೆವೆಸ್ ಹುಸೆನ್ ನುಲ ನುವತ ಗಿನ ಕುತ್ತಕ್ಕೆ ಇಸ್ಲಾಹು ಕೊಗ್ಗಿಂ ಕೊಮ್ಮಿಸರ್ಗ ಕುಂ ಹುನ್ನ ಗೊತುಗಾವಿಯಸ್ ಎಕುಲವಾಲು ಮಟ್ಟಕ ಮಸ್ತಕ್ಕೆ ನಗಾನೆ ಕಮಾ ಮೆದುಗ ಅಳ್ಗೊಂಡ್ಮೆ ಶಕ್ಕೆ ನುಕುರ ಹಮೆಗುದಂ ಇಬ್ನ್ ಕಯ್ಯಿಮ್ ಜೌಜಿಯಾ ಆಸ್ಫಾವೆ ಝಾದುಲ್ ಮಆದ್ ಮಶೂರ್ ಫೊತೆನ್ ಐ ಇಬ್ನ್ ಕಯ್ಯಿಮ್ಗೆ ಎಫತುಗ ಹಿಮೆನೆ ಹದೀಸ ತಾರೀಖುಗೆ ವಾಹಕತಕ ಅಹಕಾಮ್ ಫಿಗುಹಿ ಮಸ್ಸತಕ ತಫಾತುಗಿನ ವಾಹಕತ ಬುಣವೆ ಗೊತ್ತುಂ ಇಬ್ನ್ ಕಯ್ಯಿಮ್ ರಹಿಮಹುಲ್ಲಾಹ್ ಲಿವ್ ವಾಫಾವನಿ ಹಜ್ಜ ಕುರವಿ ದತುರು ಮತೀಗ ಜಮಲು ಮತೀಗ ಇನ್ನವಾಗೆ එහෙම එබේකලුම් වර බොඩ ලිව්වුමගේ දායරාග මෂූර් වෙනවත හුනර් වෙරවෙකින් ගොස්වව නතිජා ගොතු මියද ඔල්ගොල්මෙන්න ಕುರಿನ್ ದೆನ್ನೆ ಫದಾನ್ ಇಸ್ಲಾಮಿ ಲೈಬ್ರರಿ ತಕುಂ ಎ ದುವಸ್ವರುಗೆ ಬೇಬೇಕನು ಲಿವ್ವಾಫಾವ ಗೀನಾ ಗುಣ ಫೈತ ತಫಾತು ಫನ್ನು ತಕುಂ ಅಳ್ಗೊಂಡ್ಮೆನ್ನ ಲಿಬೆಂಗ್ ಎಬೂರಿ ಹಮೆ ಗೊತ್ತಾ ಇಬ್ನ್ ಮುಫ್ಲಿ ಅಲ್ ಹಂಬಲಿ ಇಬ್ನ್ ಕಥೀರ್ ಅಳ್ಗೊಂಡ್ಮೆನ್ ದನ್ನ ಮಶೂರ್ ತಫ್ಸೀರ್ ಲಿವ್ವಾಫಾವ ಇಲು ಮೆರಿಯ ಮಿ ಅಳ್ಗೊಂಡ್ ಮಿದನ್ನೋ ಮುಂಗೆಂದನಿ ಇಬ್ನ್ ತೈಮಿಯಾ ರಹಿಮಹುಲ್ಲಾಹ್ ದರಿವರು ಕುರಿರೇಗ ಸಮ ದನ್ನವಾನಿ ಹಮೆ ಗೊತ್ತಾ ಇಮಾಮ್ ಅಲ್ ಬಜ್ಜಾರ್ ಇಬ್ನ್ ಕುದಾಮ ಇಬ್ನ್ ಸಯ್ಯಿದ್ ನಾಸ್ ಅದಿ ಎನುಂ ಬೇಕನು ವೆಸ್ಮಿಗೆ ತೆರೆಗ ಹಿಮೆನಿ ವಡಾಗನ್ನವ ಹಮೆ ಗೊತ್ತ ಇಬ್ನ್ ದಕೀಕುಲ್ ಈದ್ ಫದ ಬೇಬೇಕನು ಹಿಮೆನಿ ವಡಾಗನ್ನವ ಎಕಿ ಮದ್ಹಬ್ ತಕ ಮಶೂರು ಇಲುಂಬರಿ ಮಿಗೆ ತೆರೆಗ ಹಿಮೆನಿ ವಡಾಗನ್ನವ ಅವು ದೆನ್ನೆವಿಂ ಮಿರೆ ಅಗುಣ್ಮೆಂ ಕುರಿಯ ಗೆಂದಾನಿ ಬೈ ಇಲುಂಬರಿಗೆ ಬಸ್ಫುಳ ತಕ ಬೆಹೆ ಗೊತ್ತುನ್ನೆ ಇಮಾಮ್ ಇಬ್ನ್ ತೈಮಿಯಾ ರಹಿಮಹುಲ್ಲಾಹ್ ಬೆಹೆ ಗೊತ್ತು ಎಗೆ ತೆರೆಗ ಇಮಾಮ್ ಸುಬುಕಿ ಅಗುಣ್ಮೆಂ ಅಡುವಹಾಣೆ ಕೊಮ್ಮೆ ಸರಕ ilmi fottawge adu aha iruga mashhur ilumeriye vidaluwani allah gandi vidaluwame ibn taymiya deke ruli arami ha ei jahileke nuwata hawa nafsa tabawegen wa miheke jahilu mihayan enayan ekiye ecche negeni nuwata shehu vidaluwa ecche ene olun nufilaniye hawa nafsa tabawegen wa miha ಏನಗೆ ಹವಾಗೆ ಸವಬುಂ ನೋತ ಏನಗೆ ಹವಾ ನಫ್ಸುಗೆ ಸವಬುಂ ಏನ ಹಕ್ಕುಂ ಎಕ್ಕಿಬಾ ಕೊಫೆ ಎವನಿ ಏನೆ ರಂಗಳಂ ಎಂಗೇನೆ ಶೇಹು ಎಹುನ್ನೆವಿ ಹಗ್ಗುಗೆ ಮೌಗಾಕ ಹಮೆ ಗೊತ್ತ ಇಮಾಮ್ ಅಲ್ ಮಿಜ್ಜಿ ವಿದಾಳುವನಿ ತಿಮಂ ನುದೆಕೆಮೆ ಇಬ್ನ್ ತೈಮಿಯಾ ಫದ ಬೇಕಲಕು ಅದಿ ಹಮೆ ಗೊತ್ತ ಎಕಲೆಗೆ ಫಾನ್ ಇಬ್ನ್ ತೈಮಿಯಾ ದೆಕೆವಡೆ ನುಗನ್ನವಾನೆ ಎಕಲೆಗೆ ಫಾನ್ ಫದ ಬೇಕಲಕು ಅಮಿಲ್ಲೆ ಫುಳಬಸ್ ದೆಕೆವಡೆ ನುಗನ್ನವಾನೆ ಫದ ಬೇಕಲಕು ಅಲ್ಲಾಹುಗೆ ಫತ ರಸೂಲುಲ್ಲಾಹ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂಗೆ ಸುನ್ನತ ಇಬ್ನ್ ತೈಮಿಯಾ ವರ ಬೊಡಂ ಇಲುಮ್ವರಿ ಅದಿ
tabawe amal kurawwa be kalaku himan nudekeme hame gota ibn daqiq al-eid al-qurin dennevi mi shafi madhhab ge mashhur imam vidaloni timan ibn taymiya ya baddalu wadagennevi iruga deke wadagennevi me huriha ilme wani ebe kalegge delofuluge kurimatige huriha ilme wani ebe kalegge delofuluge kurimatige edi wadagennevi ecce vidaluwe edi wada nugannawa ecce note beenuwe wada nugannawa ecce kama banam du korobe maneki ilmu eha faseh beenumen nuwe foten huluwa waka beenumen nuwe woguttake nagaka eha halui kama akuga dalilutaka hujjataka uga waqfu dakkawe beenun komme mawdu'ega komme wahake bes awon dennamin kurim bes tafatu fannutawga ilumere wadagennuge terega arai bahabes ara hunne be keleke arabi bahuge bekanu vidalu arai bahuge nabiyya bes sibo eha be gotu awon kurire dennevi enage baha molukama qawaitoge hunarwerikama adi liuwa fawa fotoge moluka mattaka arai bahuge emme bodo imamek gotuga mistakun dekemun anna imamaki sibawai ehnamas ibn taymiyyah rahimahullah idaloni enaga fekiu mafoga ba riwayat to ganna gotun addi he fure gina masala arai bahuge qawada usul taka khilafan hurikama ibn taymiyyah rahimahullah idalo fa hame gotan ibn rajab al-hanbali ekale ifan idaloni kanat al-ulama والصلحاء والجند إلهم برنا صلحكم أولي بيبي كلنا أدي سفاننا والأمراء والتجار ورنا أدي بيفار ورنا وسائر العامة تحب ابن تيمية ابن تيمية دكه لوبي لأنه منتصب لنفعهم ليلا ونهارا بلسانه وعمله كده يفانك أبدو ريا دوالو إكده يفانك دوفلنا أدي هم يهمه مسكة قلون ehuriha faratakan khidme kurawwa manfa for qodde faratak ehmima ibn taymiyyah rahimahullah ge emme faha korwe ekkame lobata khunna kurokol fahun dannawalana emme faha kollwe ekkamaki ei adawa teriwa nota aniya veriwa farataka meduga hituga ruliverikam baavwagen ebamiu kibam badal hippemoge niyen nugen guluwaka man nabiyya sallallahu alaihi wasallam ge mativeri manhajuge matiga ekale fan hunne hunne wegen die ei eduwasoruga ekalege faana hangurama kuramun nota idikola basbune raddu devwamun adi ekalege faana idikola misonge terega wahakata faturamunda mihunnabbes amille qabul kuram majbur kame gotuga ekalege faanuge e samahatu nuwata oga terikama maaf kurevumuge mativeri sifa natija e gotun ruli verim wes lobi veringe kuriga eba ekalege faanuge mihira riti akhlaqu takattaka ekalege faanuge ilum berikama adi ilman amal kurevum qabul kur azamlakani imam vidalwani ibn taymiyyah rahimahullah ebbes fannege ilmuge ebbes fannaka behegotun suwal kurevijje kamavvanama dekemi haya aduha miha hi qurani kuridoke salon dannawani mi merum oy basfole hi qurani e ilman ekanne ekalege faanu khas efawani adi ehemmi hekan evvara boda e ilmuga anota efannuga neengene eha boda komme fannegga ilumere wadagen fe alundo hama handan kolle dembeno kuri retogos ekeki begalonna behe gotun ilummerenge basfultan handuma koddemun dieruga gon dannawan mi tawrif ge basfuluta vidano efa mi wani ki aadage kudi befun nennune mane ki hama fm woruge bodati ilum berin demme kuler kulen anu dannawali tafatu ekeki ilum berinaki ei hama ilmuge madanuga arati bekalun ebe bekalun tawrif ge basfulta e vidalum gendane algunmen kahala mi hunnenu ebe bekalun naki mi madanuga funna bus ilum huri ilum meri bekalun hama gota ibn sayyidun nas vidalwani tafatu gina tawrif take kurawmu tawrif ge bastake vidalwani walam tara aynu man ra'ahu mithlahu ekadege faano dekij lolaka den efada ehem mihe kunu fennane duniya mate manake ilum meri kama zahidu kama mikala huriha sifata kattaka
ولا رات عينه مثل نفسه هذه هم يقولون إكده فانك فين وداعن فين نوان إكده فان فدا بكدكوس كان يتكلم في التفسير فيحضر مجلسه الجم الوفير باقي تفسير قد دفن أولوفي إرجع إكده فان قارئون تفسير أدوسهم جندوا فاوي إتب بيكو إتن هاس بيكو هم بما تفاتو جينا بيكان إكده فانو جه علمه منفع كفا وني كمكس awar gina wa ka gon men dekkidane migota dakkam vejje kam wana ma sawbagi kurin agon denne fadam mashhur liuwa wa fawa liuwumuge daira ga edu sorga fottan agon men na hame nakul ko debwa fawa gina bebe kalunaki ibn taymiyyah rahimahullah ge dari warum adi arihuga gina do uluvvi bebe kalun imam az-zahabi mi islami tarikh ge nuwata tarjuma ge mistonge tarjuma tawga miston na behe gotum سيرة اليوم مغا مشهور علم مرين إتا فنّقا إتا جنا اليوم تك اليوم وافوا جنا فيتكين هديا كورة بيكلا ونكون مستنبي إم برو تعريفه شيها به قطن شيخ الإسلام ابن تيمية به قطن اليوم وافوا إبكلا كي هم جاموس إمام الذهبي إكلا يكفان يكون دنيا فدا إكو علوم مغا صوبون جنا دوسيغا جنا وقوتكين إكيغا هيدا كورة مغا صوبون جنا تجرباتك بس هم لبي وداعين فوا بيكلا تفاتو جنا تعريف بس فرتا ويدالو إفا إبهوري دكم يكس هم كورين دني فدا تفاتو جنا عبارة تك تقرار وجنداني إفوجا ويدالو وني إكده يفعلون ليوفا فاوا فيفوتا جاك عندك هتروهاس كراسة جه ماتشا إكولي بيجي وانه نوت يفور جنا وانه جاك عندك أي ويسكا صفا كراسة إكوتوكا مكيني جاك عندك أدي هاينا صفا ميبس فلان أرغون من بدالا فيها هيمن جندان دين أرغون من نان إنجي باي بس فلو تكون إدو سورغا أولوفي علوم بينجي بس فلو تكون جاك عندك فستيكينها مجلدو إكده يفعل ريوفا فوا فيفتو كترين أرغون من نهامية لبن نوتا فيتوغا ليبين نقول كوريف إبوري مالكي فستيك مجلدكي فستيك وليو أرغون منك ميسكيتو كي إفراتهم أنا فراتك بس أتوري نولبين أدي يفور بس تقراركم أرغون مي دتين هتر سفكن أرغون مي جهن ميها جين أدتك فيتا أرغون من نهامية آيروغا نوتا ليفا بيروغا إكترن بايبوني جلّيكين غوسفا أدي نوليبه إتاب بايبوني إيك كوريغا بس غوسفا مانك أرغون منك أتكا هامية إكترن فانوغا ميهوريها فيتكي ناكاموغا بس إدو سوروغا دو بيكالون دكي وداغن فبابي ليفا واتا إفوغا إفتا تفاتو حادثاتوغا تفات زمان توغا تريغا جلّيكين غوس أرغون من نهامية ميهوريها فيفتكي نوليبونو كاموغا بيس එවස් බොඩ බයකේ අද අරගොන් මන්න ලිබි ෆමිවනි එවස් බොඩ බයකේ ඒ කුරි නුලියෙවි ගොස්ෆවේ දරිවරුන් නෂා අදි අරිහුගා ඔළුවේ බේකලුන්න ඉල්මුගේ තෙරෙන් බොඩ බය ජමා නොකරෙවේ එහෙම වීම අරගොන් කුරි මිදන්නේ ෆදාන් බුණවේ ගොතුන් ගාක් ගණ්ඩක ෆස්සතේකින් හා මුජල්ලදු හිමෙනිගෙන්ද ඉමාම් ඉබ්නු තයිමියා රහිමහුල්ලාහ් ගේ අලවරි කමා බෙහෙ ගොතුන් අරගොන් මෙන් එච්ච බුණා කම වානම අරගොන් කුරි ගස් වහක දක්කම් ෆෂීරුගා කුරි රේගවස් දෙන්නේ ඉබ්නු තයිමියා රහිමහුල්ලාහ් කි අල්ගොන් මෙන් දුනියේගා උලේ මිහකු මියදු දුනියෙන් ලිබෙමුන්දා නොත ලිබිගන්න මුන්දා අසාසි බොඩති උෆාතෝගේ තෙරෙමස් ගින උෆාතකේ දු කුරවවාෆා හුන්නේ බේකලේ මිසාලක අඹිකම් බලන්නේ දරින්නෙන්නේ මුදලෙන්නේ මකාමෙ මන්සිබෙ මානක අදා කුරවවා වසීෆා එන්නේ හයාතුගා එත ෆහරෙග්ගා ජලුගේ උඩගොලිතවගා නුවත ජලු බන්දුගා උළුවන් ජිහි වඩාගෙන්නෙවි අවහාරේ වඩාගෙන්නෙවි ජලු ගොන්නවයක් එහෙම වීම මුලින් ඉල්ම මුලින් අලුකම හුස්වේ වඩාගෙන් උළුවි බේකලේ ගොතුගා එකලේ ෆානු වේ වඩාගෙන් ෆමිවනි නතිජා ගොතුන් හගීගතුගා මිවරුගේ බොඩු තාරීෆෙ ලිබි අදි මිහා බොඩු ඉල්මෙන් උම්මත දූ කුරවවාෆා නොත දූ කුරවිෆා එවනි අලුරිකම බෙහෙ ගොතුන් ඉබ්නු කයිම් rahimahullah widalu wani ustada begotun timan fatis namadaka sheha akuga wadagen nevime efoga shehu ishinde wadagen fatis namada foga ishinde wadagen zikuru kurevumuga inneviye duwalu debawande fatis namada foga zikuru kurevumuga duwalu debawande inneviye efoga timan kadege fana dimaya manike ibn qayyim dimaya emburi wadagen widalu wiyen mi timange kotte තිමන් මිකුත්තු නුකාකම වානම තිමන්ගේ හසිගඬු බදිකශිවගෙන් හිඟාදාන
maniki timang hakata libigannani mi zikru kuruvumunne Allah subhanahu wa taala ge zikru kuruvumunne mikan nukura kama bana timang balikashwegen hingadana bune ve gotum ibn Taymiyyah rahimahullah ga aada fulenge komme regi fatis namada fawga egota zikru kuruvumga gina wogutake heda kuruvu eta bekalege arihum asfa egotan madu kuravwa gaggandaka duwaluge irwaragen gos bodu hisabaka danden egotuga zikru kuruvumuga innewma fawga den namadu kuravwage manaki egotan innawa fa kuravwa sunna namadu kuravwage den misakunna kurimat lagowani ehmegen ibn Taymiyyah rahimahullah amilla fula vidalwani timan kalege faana mi asu algon men baraboda hama filawla libigannan jehe nokuta hagigatuga mi wahakatan algon men dakkamu midani nota mi bebe fulunge siratu algon men miyedo kiyomu midani algon mi silsila fashiruga denne bi fadan algon men miyedo miwani warabbodan ebebe kalun mi dinagen ulu vigoin Allahn alwete wadagenne vigoy handan netife mi siratu algon men nan amura libigen noniya algon men nakan algon menge iswediya ummen algon menge ummatuge salafari bekalun e hasil kurevi matiwari maqamta nuwata ehengotaka bunama nasra baruwerikan ummatuge faratun algon men nakan libiyen nuganeven ehemme algon men mebebe kanunge siratu dirasa kuram mijeheni min komme wahake ki algon men nan huri ibrat misala kan algon men huri ha bekalunge wahakatan ekkollaros komme bekalege wahakam bes kommes manfaen algon men na waki dimaya kan negida waki halatuga waki faratakan algon men na hodida misala kan hujja waruga dekama abadu es hujjatuge wahake algon men na imam shafi'i rahimahullah ge hadan avegen ade jaluga banduga kettere wadagen hakkuga thabit wadagen imam ahmad rahimahullah ge hadan ebade imam shafi'i rahimahullah ge hadan kurin denne fadan hujjatuga hujja gaim kurumga algon men nan eba ade hame egotan ibn Taymiyyah rahimahullah ge hadan algon men nan annane hujja waruga dekama adi hame ehemme aniyaga kettere wadagen noma haggu faalu koddevumuga nota haggu bayan kurumuga thabitu hunnawma adawa terinna oga teriko kantak kuruvuma ebeami huke bam badal hippum fada kankamuge terega ehbima min komme wahake galgon men manfaatake hunnane mi wagutu salgon men hama visna fikur kollen vidalu woni timan kalege faanu abadus visna wada gannawme masale saafunu wejjiya nota masale handan wejjiya nota masale onnam vi goy timange visnuman ewagutegga naanna kamavvanama ei miskituga kamugavies adi bazaruga kamugavies miskituga kamugavies bazaru kamugavies timan Allah istighfar kuravame Allah istighfar kuravame ei enhas faharu kamugavies nota evore madun kamugavies nota evore ginan kamugavies e masale timange hitan atuwejjo maddande ema waram muhimmu kame khunne algon men navs kamen hadanne tego vejjiya nota algon men na kamegga onna wa goy olun nufila nota kurin hadan horefon hadanne tijji kama wanama istighfar kurum gina kurumaki vidalwani timan kale faanuge hippulan e masale saaf gon atuwejjo maddande timan egotuga hunname efawga eshakku fila wahum fila timanne de egotuge matiga timan demi hunnomo gendem emme makurin algon denne fadan fenna mundi shaykhul islam ibn Taymiyyah rahimahullah ki abahan hujja gaim kurabwa adi masatawga waratanawas kamauga jawab dewa bekale gotuga ehm bas folegga vidalwani ibn qayyim vidalwani ustada behegutum sheikha behegutum vidalwani sheikhu vidalwiye niwe sama waram muhimu filawani algon menna la atruku dhikra illa biniyati rahati nafsi timan Allah ge zikr kuravumuge matiga demi hurun dukon nulame hame ekani nafsan aram libigannam beenun jihigge wagutegga menoi adinune mege nafsan aram kuravan jihwadagen fi wagutegga menoi timan Allah ge zikr kurun dukon nulam manik abadu zikr kuram matige e aram libiganna niki kurantam li asta'idda bitilka ar-raha li dhikrin akhar e rahatu libigannani ehen zikure ehen zikurakan hivvur libigatu mattaka nuwata timange hashigadu tayyar kuru mattaka maniki muli hayatiki Allah subhanahu wa taala ge zikr kurum aram kuravani bes devana faharan Allah subhanahu wa taala ge zikr kurevuma
hashigada fursatu dinumu gotun rahatu ribi gotumu gotunne ehemima en yetuge maccan anekkaves darumaya thawabu libi mundane kami algon men shakken okkamennu Muhammad bin Abdul Hadi rahimahullah vidalwani Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ki Quran kiyawa vidalun gina bekaleke Quran farita adi kiyawa vidalun gina bekaleke Quran ameduga funko visnawa istidlal kurawwa bekaleke maneki astuga algon kuri regas dannawani fiqhi hatar madhab mashhur hatar madhab ge ituran Imam Ibn Taymiyyah rahimahullah mi hatar madhab ge ilmu ge ni wadage amille fulan ijtihad kurawwage masala neruwa bekale gotuga wadagen fone dariwarum was qabul kurawwa algon kurim bes tenne mi zamanu gowes fettel liuvar ilmi dirasata kurawwaru ga vidalwane ilmi masalega notadiru ga hukumega tafatu ra'itake tafatu basfurutake murikam banama basfurutan ehem vidalu mon as adi hataru madhhabuge ra'ya khilaf ehem ra'yen ovejjenama wes nuwata hataru madhhabu kure madhhabege ra'yen ei gadam ra'yekkam bayan kodinu gotun warak gina fahara vidalwane mi Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah ikhtiyar kurawwa fawa ra'ye nota gote sobaki e hujje warugada kamattaka komekas ekadege faanu hayan puluge emme fahuwa gutuga jaluga wewada gennama jehwada gennebi suriyaga dimishkuge qal'aqa e jaluga onnawa ekadege faanu awhara wada gennebi emme bod sobaki jalak gina gina wada gennama jehwada gennema bod sobaki eduwas waraki madhhab taka ta'assubum warabbodu duwasware komme bayakus ebayge madhhab ta'assub hanbali madhhab hanafi madhhab maliki madhhab shafi madhhab komme bayakus ebayge madhhab pura support warabbodu bodu fe duwasware ehna slobet akhunne algondu warak takurar ko badannawan algon mennaki waki madhhab ka ta'assub wegen gos Quran ge ayatin algon men kurimaccha ama e qabul nukurave war no Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge sunnatin algon men nafeunima e tabanu e waran algon men iqtida umaki no ta ta'assub umaki e kanda elige kanu ta'assubeke kanu taquli deke ekam algon men jehene duru heliwa ilum bere masakke kuravi algon men na ebe kalun ege wada gannawa nuwata libi wada gen fawa ilme gadiga masatum ulu filuwa de bawash ekamaku en komme be kala ku idalo mun gendevi timange mi baha khilafa tiyabami hunna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge sunnatun kame fenije kama wana matimange bas faru boda jahash maneke Rasul sallallahu alaihi wasallam ge bas fulege kurimatiga ehen insanege bahaka kurevene qadare negene makkame nonnane adi nabiyya sallallahu alaihi wasallam evure bodu lobeti kamaka kiyamantari kamen algon menna dekkene devana farate nuwan Ibn Taymiyyah rahimahullah be gotun kurin algon denne fadan Muhammad bin Abdul Hadi ibn Abdul Hadi vidalwani ekale fon jaluga onnemga algon denne kurigas jaluga onnawagen falliugo mun gendeviye jaluga gina guna foittake ekifaru matin liuvo mun gendeviye e foitta liuvo mun gendeviruga ekale fon ballamane marji nuwata reference netiye hippulunne falliuvo mun gendawani ekamaku e vidalwa marjiyata misalaka miveni hadis fulek onnani Bukhari ge miveni babegge nuwata miveni fotegge miveni tanegge miveni bekalege basful onnani ehem vidalu fawa basful tavs evs tafaten neti dimae fayvani waranna dir halate gamenui kommeges eguta liuvo mun gendevi huriha halate ges memme fo faru jalugo onnawage eguta liuvo mun gendevi iruga kanta dimawa gota kigeruge verika mufaratu fayfuttan aturi deyya adi karudas hisabum lium huttadan je wada genne nuliyun efoden ekale faanu gendevi Quran kiyuma huswe wada ganno emmegen riwabe gaso haya pulu gemme fawu gutuga vidalwi hitama kurame timanne kurin Quran ekani khassa nuwunu kan ei Allah taala ge futuga veye algon me mihaka muni hayan heda kuri kamuga wiesen istinbat nukureha etafadata maneke shehoge haya pulu gemme fawu gutu koluga Quran ekani vidaluma fursatu libwada genne me ekama khassa wadagen tadabbur kurawumuga inne vehme ballawa ekale faanu Quran khatim kurawum gendawa kama Ibn Abdul Hadi mi vidalwani gaag gandaka dihaduwa fikur kurawumuga amuko bay bekalunaki tinduwan heddun Quran khatim kurawa bekalu hennamas jaluga innama hen kamen nonna negete anekka ekale faanu visnawan jehwada gannawa iturut masalen nonnan amidarinne notibbawane kirit kurawaka
කාම්බොන්දෙන් ජේ ෆරාත්තකෙන් නොන්නන ගෙල්ලිගෙන් දිය මන්සිබෙන් නොන්නන වසීෆාෙන් නොන්නන එහෙම වීම හැම එකනි ඉල්මන් හුසු වඩාගෙන් ඉන්නවාගෙන් ඒ ෆිකුරුක තෙරේගෙ ඉන්නවන අවුඩ ෆොහොන් දන්නවාලා නම් මේ ජනුගේ මස්සල්තක බෙහෙගතුන් එකලේ ෆානුගේ ඉතිකාද අදි විදාඩෝ ෆාවා බස්ෆුලත එහෙම ජලග්ගුස් මීහකෝ දීනි මස්සලෙග්ග ખાસකෝ වදවිජ්ජකම වවානම ඉබ්නු තයිමියා රහිමහුල්ලාහගේ මතින් හදුමෝමකි එම්මෙ ගායග් ගොයි සෝබකි ජලුගේ හානතු මිස්තකුන්නන් එම්මෙ උෆාවරිකෝ විදාඩෝ දෙවවාෆාවා එබ්බේ කලකි අල්ගොන් මෙන්ගේ ඉමාම් ෂේඛුල් ඉස්ලාම් ඉබ්නු තයිමියා රහිමහුල්ලාහ ආද ඉබ්නු අබ්දුල් හාදි විදාඩෝනි එගොතන් එකලේග ෆානුගේ අඛා එකුග අඛවස් ජලුග ඉබ්නු කයිම් උස් ජලුග දරිවරවස් එගොත ජලුග ඔන්නෙවිරුග අඩ්ඩිය හතිම් කුරෙව්වෙවිය අඩ්ඩිය හතිම් කුරෙව්වෙවිය එගොතුන් අඩ්ඩිය එව්වන හතිම් කුරෙව්වම ෆට්ටවාගෙන් ඇස් قمر سورة فهو كلام ناس فانسا سترون آياتا فانسا فسفن آية كيوا ودار حساب إكليك فان أوهار وداع النبي أي إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر مي آية كيوا ودار وما إكوغا مي آية كيوا ودار مكليك فانو كي فران فر الله سبحانه وتعالى حضرة النوتا الله سبحانه وتعالى إيه إنسانا فران هيبا وافي هذا إن المتقين في جنات ونهر تقوى برين بني سورغ تكا بغيچا تكا فينار توغ تيريگي في مقعد صدق تدوري تدكرني مقامك عند مليك مقتدر قلدون منتا ويري فراتوغ حضرتوغ الله سبحانه وتعالى ويري كموغ تيريگا ايلا سبحانه وتعالى حضرتوغ فينار تكا ادي ගඬුවර තකා බගීචා තෝගේ තෙරේගේ තක්වා වෙරිමනි හිසාබ කියවා විදාලෝ මා එකදේ ෆානු අවහාර වඩාගෙන් ෆියේ ඒරුග එයි කුරින් අල්ගොන් දෙන්නේ ෆදන් එයි අඩ්ඩිහ එව්වන හතිම් කුරවුම ජලුගේ ඒ දුවස් කොළුගේ තෙරේග ඉමාම් බස්සාර් රහිමහුල්ලාහ් විදාලෝනි ඉබ්නු තයිමියා රහිමහුල්ලාහ් ගහුරිහා වගතන් හේද කුරවණි අලුකන් අදා කුරවමුගේ නෆ්සට් තකා හුස් කුරවවානේ කමෙන් නැතේ අල්ගොන් මෙන්න එබැංගේ කුරින් අල්ගොන් දෙන්නේ ෆදන් අඹිකඹලේ නුවතා දිරිඋළුවමුගේ එහෙන් කමේ නෙන් හාලතුගේ එගොතුගා උළුවමුන් ගෙන්දවේ මිස්තකුන්නාගේ නමාදු කුරවවාරුග මේ වර මුහිම තන් කොලෙන්ගේ තෝ හම අල්ගොන් මිතන් කොළ වකින් දන්නවා දේන නමාද වඩා ගන්නවා ඉරුග මිස්තකුන්නාගෙන් ඉමාම් වේ නමාදු කුරවවාරුග නමාදන් හරම් බන්නවේ එහිඳුගා තක්බීරතුල් ඉහ්රාම් حرم بنومن ایک විදාළුවා තක්බීර් අල්ලාහු අක්බර් ෆුරතම තක්බීර් නමාද වන්න නමාදුග රුකුනෙක් කමුගව ඒ තක්බීර් විදාළුවා ඉරුගා හිප්පුලක් බිරුවෙරිකන් තසල්ලි නොත ඉහ්සාස් කරවේකන් අඩුවා ෆනායත්තකන් ඉවි ඒ අඩුගා හුන්න ජස්බාතුන් නොත ඉහ්සාසුන් ෆහතුගා නමාදු කුරන් තිබේ මිස්සොන්ගේ හිත මඩුමුලි වෙගෙන්දි කුම් ෆරාතගේ කුරිමතීගකම් මි හුට්ටෙවෙනි ඉහ්සාස් කරවේගෙන් දෙය لوبت أخونا ميد أقول منا هما نادر حالة النماذج كن نمي يرجعس الله سبحانه وتعالى هابو أنت كما إله سبحانه وتعالى جبروتي وأنت كان إحساس كل وي فدا حالتك أو نادر كم أقول منا كان إمامك كيبان إحساس النفن دين أدي وكيو كنتي بي معمومنا نوتا معمومنا كينتو إحساس جنبيني كيومنا إمامايا إحساس نكوربه كم وانما أدوهن تبي ما عمومنا هم كني وسنمون داني إمام ميهاجي أدوغا هوري كوركي كما نوتا نازو كما نوتا ريتي كما إنك إباني لفونتكا كنكن جينا إمامنا مسكة كوربني بس مي ميروم ميستكونا كيوم إيفان كموغا بيلبه كهالو غتكا مية دارغون منا فنم ميداني ميكهالا نارا تكي هوري كيومك كم بنيا جينا فاران أرغون منا أي ريت كيومك كموغا بلبني إيفوغا ودارواني فإذا دخل في الصلاة ترتعد أعضاؤه إكليك فانوغي غنوانت نماو تري ونوما أكوغا غنوانت رورو على غدغدو على گنده معنی کہ اللہ سبحانہ وتعالی بیروت کما أكوغا إيه غنوانت رورو على گنده إيفوغا نمادكم أودي بداغنو ماك الله سبحانه وتعالى ثنا دنوما ذكر كرمغا إكلي فانوغا أريوغا تبوا بيكلون تبمون جندوي دنگوتي تواضع وريكن أدمي واهكتا كودكون ألغوندو مي تنگول تفسير كونوتا گينا واهكولتك ميگنسينو بينومكي
algon menna mifada wahaka takun ibare libigen dium algon menga hayato komme sidu kolaka komme sogota komme kamaka min kamakun algon menna manfai libigen dium mi huriha kame ki kuranto mi geteren adi detin kamen algon menna konnu lewnu kamuga yes emme kamen namas algon menna libigen adeto ade imam al-bazzar rahimahullah idalwani tawadu veri kamuga wes efada bekala kutiman nudekeme ei kuda kudinna bodati mi hunnasha musnadinna faqirunna verinna rayitunna mi huriha fara'ataka wes eha bodu tawadu veri kame hunna bekale amille nafsa khidume kurabbe mistonge kiban edibade nugannawe khidume kurabwa kan aamugo tegga egutuge matige uluwwamun gendewani efo vidalwani timanniya faha kurunu emme bodu ekkameke imam ibn taymiyyah rahimahullah ge fara'a pulun timam menna ko foikkiyawa vidaluma kiyawa dum nikuma wada gannawa aruga ekale fanuga appuluga amille foittam ufullawai timam ladum ei adaba khilaf kamaka vedanati dannawme timam men ata fain ufulan devwash ihinduga ekale fanu ekaman inkar kurwa vidalwe timam astu me foittam ufulan vi timange ammatige nune timange boluga bahattagen istarifuluga bahattawagenne saubaki timam ufulamum mida foittakuga wani kawutu nabiyya sallallahu alaihi wasallam ge basfulutaki mane ki hadis basfulutawge wahak nabiyya sallallahu alaihi wasallam ge basfulutake mi fefutto goni hem timange boluga note istarifuluga bandawagenne asluga ufulun ekashigem wani ama hilanu debban lobita khunne mi asluga ebe kalun ihtiram korobum gendewi minbor kawutu nabiyya sallallahu alaihi wasallam yasha ekale ge fanuge basfulutaka amalu kurevuma ihtiram intihaya ehen kamun ebe kalun kiban kurin denne fada mifada matveri kamen algon menna fenigendi ekale fanuge zahidu kam bala ruga kurin algon dennevi matanawas musnadi be kalen nu faqir aila gadirulu fi ehmege bay faruga ekale fanu vidalu febave timam mi faqirege dari faqireke adi e dari nota e bappe ki eves faqirege dari mane ki kafa fulaki sadi bappa fulaki sadi timam mesmi war faqirukum uluwan jehwadage ne bayke ehnama sekale fanu uluwum gendevi war fudun terikama ekuga mista kunna ehi terives devvumu bay faru ebore asfa riwawegin magumatiga hingawa wada gannawaruga salan jaha mihaku as dennevima appulu gahin evvisech netima gaga onna gamis baluwa fa ebadevva gaagonna gamis baluwa fa ebadevva ma edi dannawa fiya den eche du konnu levu bay faru as ebadannawa bay mihum ekay fon gengulwa foy dinuma lobeti akhunne edu swaraki foy copy heddam haddan ya fasiya du swarenno komme fotevs copy haddanya jeheni hamaliya kommes mihaku copy kurmu gotun nabul kurmu gotun lien jehen bura masakkate ekam bes edu swarga mihum ule ehennamas komme ilum meriya kiwes e ilum meriya genguluwa fota amille ufan dariyenga lobi kurabane bekale khasakon edu sorga amille atun liuwagen genguluwa foittan ei intiha lobi kuraban takit ehennamas em fote devumang edi miha ko as dennevies e devumuga wes fahata jehwada nugannawa ehem begen kurin denne fadan riwawegen asfave ekale fanu haya puluga ambikambelaka meduga darinna meduga mikale vishnu fule genguluwan jehwada nugennevi iruga nota egotan ekan kurabwa fa nuwa iruga algon menna hamagam shakken egotuga zahidukan engen dan duniya meduga riti lobeti ambaku adi lobi darintake tanawas kanhuri mudatake zinetteri ge hame gota bodu vyafariye mifada evvis kamenneti kurin denne fadan evvis dati kamenneti kale fanu uluwum gendevi jaluga ginawa gotuga anota gina faharutakegga adi aadaage dirulu megga mistakunna kiyawa devumuga eya ekuga mi maqame ves benu ve nulawwa aruga emme ajab kurwa kamaki lobata khunne edwas waruge musadinna amirunna khalifa veri ekadege fanuge ruhum ekadege fanuge fatwaya abadume benume mitibon ehme kiriya sekele fanu isharate kurwa rabbes e kale fana
eba eka deven oy huriya khidmate defen waruga eduwasoruga mistakun tibi hame kan imam ibn taymiyyah rahimahullah ki ilmu daskurawage mistakunna ilmu gannawa devwa miskituga namaz kurawwa adi qur'an kiwa vidal wada gannawa aduweri bekale ekanyennu ituru ehen adukomen ves kurawwevi ei hivvuruga dakamuge adukam allah ge moga jihad kurevu edusoraki khasakum tatarunna idikola hangurama kuran johunu duwasor tatarun faaluwe ebami islami dawlattaka mota islami qawm takan ara etantana veriwamon dia duwasor ehem wima saftoge emme kuriga hunnawagin ibn taymiyyah rahimahullah etaf harega hangurama kurawafave mifada evwahake gasfave ibn taymiyyah rahimahullah edduha ko hangurama kan nikum wadagin hangurama ga baveriwa mihun kore nota bekalun kore leader kore suwal korabani hangurama ga maru oti kontanege maniki maruwafada nurakateri halatik wani hangurama kom madanege kom hisabege ehen timannya suwal kore vevima timan dennevime miveni tanaki adama teringe undagu warugada hisabeki hisaba itur madada benumve den ekalefanu etana badagin hangurama koravan fettevi maniki keri wadagenno muga den hama duniye du korawwa wadagennawan jehe wadagenne kamuga avies farwalen nefada minwara wadagin hangurama korawmun gendevi tafatu hadisatan hangurama ge ki madan to gasfave ege terega emme faha kolle ekkamaki ibn taymiyyah rahimahullah hangurama ge madan takan nikume wadagennawa iruga muslimunna devwa emme bodu en hadiya eki nasuru libene kamuge khabaru mistakunna devwa ekaman hivvor devum gendevu egotan imam ibn taymiyyah rahimahullah nasur libene kama vidalu fawa etan hangurama egga muslimunna nasuru libifawani nasuru libun ekashigen wafada lashkara adi hatiyaru nen hade toga em efada kankam be singavani ogun me kankam ge macha kodokon ali alwal ma foga irada korviya baki obban den anna regal ogun me darus nimmalani du'a ik allah subhanahu wa taala algon menna mi adohi adohumuga baraka lavva algon menni hebas adoha adi hebang amal qura baikam ga levum wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallim wa barik ala muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa jazakumullahu khaira wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.